Traykuna ñañaykuna yapamanta nuqaykupas kutiramunku programaykichis Katikisakuna rimaynin Urqunta q'asanta kunan domingo chunka suqtayuq riki tiempo ordinario hinallataq 20 de julio nisqapiña riki turaykuna ñañaykuna taririkunchis chay hinaqa Diosninchismanta mañaykusunchis kay programanchis ñawpaqta taskirinanpaq nisunchista qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús Espíritu Santo hamuy nuqaykuman k'anchariwayku kay programaykuta ñawpaqman aparinaykupaq hinallataq wawa masiykunatapas sunqunman haykuykuy hinaspa astawan kallpanchariwayku kay programakunaq chawpinta paykunapas kirimarisqaykuta wasinkupi ayllunkupi llaqtankupi astawan t'ikarichinankupaq chayta nispan mañakamuykiku imaynan haqay p'unchawkuna yachachiwarqankiku saqawarqankiku kay mañakuywan niykutaqmi yayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Sabab unchaytan raykuta kunan quwayku huchaykuta pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu wataqayman urmanaykupaq yañaraq tukuy mana allinmanta qhispichiwayku hinallataq mañaykusunchis mamitanchis Virgen María paypas riki kunan kay 16 de juliopi kasharanku riki festividad de Virgen del Carmen hinaqa mañaykusunchis nisunchistaq much'aykusqayki María Diospa graciawan tasqan kanki apunchis Diosmi qan warmikunamanta qullanami kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesús wawaykiri qullanantaqmi A Santa María Dios Mama, nuqayku sapakunapaq mañapuwayku kunan wañuniyku pachapipas hinataq kachun. Gloria yayapaq churipaq Espíritu Santo paqpas. Imayna ñawpaq karqan kunanpas wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Kusa traykuna ñaykuna iminallan kapuashankichis llaqta masiykuna iñiq masiykuna llapan tiqsi muyuntin runakuna iminallan kashankichis allanchu manachu chay hina kaqtinqa riki kunan p'unchaw riki domingo p'unchaw Día del Señor, Dios ninchispa p'unchaw ninchayqa churayrisunsia tiempota siempre taytanchispaqa t'aqarisunchis. Chayta nispa napaykunchis radiokunata riki paykunaq chawpinta lluqsirishanchis wayraman wasi rimana radiokunaq chawpinta urqunta q'asanta sumaqta wasapayashanchis riki chiriwan wayrawan riki allqukunapas kaniriykamushanku riki sumaqta riki waq nispa wasinki punkutanchik chiyarushanchis riki chayqa kichayruwaykuya punkuchaykichista nuqaykupas chaypi ñan chiyaramushayku chayta nispa napaykunchis gerentes de radios hinallataq riki añanchakunchis kay radiokunata riki Radio La Salle de Urubamba Radio Caliente Quiquijana, Radio Inti Raymi, hinallataq Radio Ausangate de Ocongate, Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Poder Huayna de Cauri, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Amparaes, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Huancavelica. Paykuna chawpinta maymunayta lluqsirishanchis kankunapaq napaykuy kachun hinallataq napaykusunchis kay Arquidiócesis del Cusco, Cusco llaqtanchispa Umalliqninchis iglesianchispiqa kasya Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera paypaq napaykuy kachun llapalla riki padrinchiskunapaq sacerdotenchiskunapaq hermananchis religiosakunapaq hinallataq hermananchis seminaristas diáconos hinallataq riki catequistanchiskunapaq riki iñiq masinchikkunapaq llapanpaq riki anta llaqtapaq hinallataq riki Acomayo Calca Paruro, Quispicanchi, Paucartambo, San Jerónimo, Sagrario, San Antonio,
Urubamba y Quebrada Honda, kunan Huatacasianchis, año jubilar 2025 e inicio del proceso sinodal en nuestra arquidiócesis. Chaitanis pareki kunan qaqallariunchis napaykuiniskuna ijinaqa kunan p'unchawpas kasianchis riki kunan visitanchis karamasqa sumaqta chiyayaramasqa turanchis k'achaytar p'acharguspa maymunayta ipaypas riki napayrukunqa riki maymantan turay puririmunki iman sutiki imatan ruwanki turay gracias ki programan vistamasqaykimanta napayrukuy turachay. Añay panay Rosita, no capaz, no mi Luis Miguel, no caja Murciani, Corca Llachtamanta, Parroquia Santiago Apóstol, Chaypi Casanriki Yayanchis, Padre Hugo, Paita no capaz Yana Parini, una demanda pachaña, a ver, Yana Pareciani, Chaymi Kunan, que programa Xisman visitaremos Xis. Kusature Jorqa llaqtamanta chubistaramanki kuriki Jorqa kashanki qosqa hawachallarik chayllaman cercalla aswanpas rikturanchis vistaramanchis chay hinaq paykunapas napaykuy kachu en especial al padre Hugo Condori padre riki sumaqta riki maytarik llaqtakunata paypis chiyashan riki karchanta hap'irkushpa chay muqukunata wasapan paypis maymunayta hinakajtinqa napaykuyniki kachillantaq riki turanchis Valentín qampis turay riki napayrukuy kay programanchis catequistakunaq rimaynay. Gracias Dios te atenchis mancacho waykuna panaykuna qankunamanpas kaqlata uyarimuqkunapas gracias sea kachun siempre qankunapas uyarirukusqa catequistakunaq rimayñanta mishk'illañanas uyarikamunki waykuna panaykuna hina kaqtinqa siempre huk agradecimiento radiokunapi churayamankiku nuqapas radiopi pasachimusqanespa niwankiku allinmi waykuna panaykuna Diosninchikpaq llank'asunchis kanqapunacha imallapas waykuna panaykuna manaqa Dios tatanchis mana qunqawasunmanchu radiokunapi pasarichansipas nuqa chaqaytapuni añinchakuna waykuna panaykuna hinallataq napaykuykichis ñawpaqman waykuna panaykuna puririrsunchis nuqapas especial kunan p'unchi napayrukuni panachanchis Flavia Cheqa Quispe paymi callepi tuparuyku kukaykuta hallparuyku chaymi niwan napaykamankipunan imagina nispa chayqa hermanay qanpapas hatunkuna napaykachun Diosninchis saminchasunki ñawpaqllaman purisunchis llapallaykichis waykuna panaykuna nimikichis ñawpaqllaman kunanpas kunan p'unchi domingo p'unchi munay kashanchis waykuna panaykuna chayqa hakuya Santa Misaman llapan familiantin wawakunantin esposuntin rirurunchis waykuna panaykuna esposantin porque sapachallansqa amaya waykuna sapachallan k'ita hina purinku amaya sapachallanchasqa phawaychalla misaman rirurunchis hinallataq waykuna panaykuna kashanchis mes de julio, mes de nuestra Virgen del Carmen, mamanchis Virgen María mamanchispaq p'unchayninchik p'unchaykuna aparikamusharanayki chayqa mi manakuna kashanpas chaymantapas riki mes de patria nuqanchis pukachamanta p'acharukunchis yuraqchamanta p'acharukuni aqna waykuna panaykuna munayta kay Perú suyunchistapas t'ikarichinanchis nuqanchis kawsayninchiswan vidanchiswan cristiano hina primerta mañakuyninchiswan chaymanta ruwayninchiswan kay Perú llaqtanchista mana sufrichinanchis no wiñachinas waykuna panaykuna hasta nuqanchimanta pacha qallarispa chayqa ñasta riki chaypi riqchakunapas marchamshankuña hastañan waykuna panaykuna takiamshankuña banderita nispa riki banderita peruanita iminatan panay takikunchay qallarisuni saber Banderita y banderita y bandera peruanita y banderita y banderita y bandera peruanita y qué colores que tú tienes en español no hay más color rojo blanco niño ajá chena waykuna panaykuna chayqa qallarisuni munayta anchanay kusikuywan riki takiamshanchis waykuna panaykuna chayqa nuqapas sunquyaraq llanllari waykuna panaykuna chaynatas chayqa imakunan panay kashan a ver Cosa turay Valentín ay takirachuanki manañariki takisharanichu nishta unaychatas nariki mana takipsharanich pero kunan takiruni kusirukuni imaraykuchis fiestas patrias piakashan ari chiray Huancavelicaman nuqatapas regalaramanku que phuychata chaypi kashan escudo nuqaqa entonces peruano ñagashan nuqaqa entonces kusa chayqa riki siempre Dios nismanta añinchakuspapuni ñawpaqman churarispapuni como buen peruano como buen cusqueño como ven riki Dios piñikuqa runakunaqa puririkunanchis mana qhawanakuypis imapas kananchu riki ajá mañakunanchis riki wakin a veces
criticalanchis, pero manata yayk'aqlapas mañapunchis ni regidorkunapaqpas nitaq ni llaqta umalliqkunapaqpas, pero aswan criticayllapas valenchis chaykuna ñuqamanta qallarispa. Entonces chaykuna kasyan y nisqaykina turaykunanqa kashallanchistaq kay mes de Virgen del Carmen riki kasyaran julio killante maymunayta riki actividadeskunapas aparikushara ari aqhay Pawkartambo llaqtapi sumaqta riki uchurikushanku riki yupaychashanku kay mamitanchis Mariata riki yuyarishanku y chaychamanta kashallantaq riki kay p'isaq llaqtapipas yaqachisna riki chaymanta ñuqa anta llaqtapipas kallantaq kay Warucondo llaqtaypi chaypin sumaqta chaypipas yuyarinku mamanchikpa fiestanta no chaymantapas kasqan riki kay comunidad q'asakun chaypi ñuqaykupas kamcharayku Dios ninchista yupaychaspa yachamuspayku riki imanaqtimi Virgen del Carmen nispa imanaqtimi ñuqanchis mamanchis Mariata yuyarinanchis imatataqmi kunanp'unchis yuyarinchis chaypi kamusyarayku mayordomokunata napaykusunchis riki chaypi ñañanchis Giovanna hinallataq turanchis Emiliano chaypi paykuna sumaqta organizanku Mauro, Enriqueta llapaykichispa riki watamanpaq chashkiykunkuya pero lo más bonito rescatable es que mana ña tomay kapun ña chaypi riki sino astawan paykuna esmerarikunku ninku hakuchis hinata ruwasunchis ñuqaykuta yanapariwayku ari chaypaq kayku y llapayku escuela de catequesis equipo de la escuela chaypi kamsharayku riki llant'uqlla llaqtamanta hawanta altunta ñuqaykupas puriyamarayku chayqa chiyayku q'askunkama maymunayta y bonita experiencia y chaynatapuna riki atis mana atispa chiyana kashan riki mana importanchu mana a ver turay chaychata arwillayrupi hermano Soles Chaps kaqllataqa tirapaykamantaq rikumuya iminatan celebrakun kay Virgen del Carmen anchakunata entonces chayna kaqtinqa tapuyman hermanunchista qurqa llaqtansper kanchu Virgen del Carmen manachu mana kaypi tarikunchu más bien achamshaña imantataq sutin fiesta 25 tariki kashan patrón Santiago Santiago sutinpas riki Santiago Apóstol chaymi achamshaña riki caballichapas nasillayku caballo es yuraq para caballo chayna caballo yuraq caballo imaqtin yuraq caballo no semana chaytaq yacharinichu Ali kusa yuraq caballo pero yacharisunchis entonces qurqa llaqtaman rishasumanchis 25 ta kashan riki ña vísperas qallaranqa 24 ta jueves ta kashan jueves y viernes k'ashkachkinkipuna wayqi mana microqa imanasunkipaschchu kanuranqapas entonces wayqikuna panaykuna aqnatan munayta Virgen del Carmen ari chichakunapas negativokunapas qhawamshamaspuno imina riki q'asakunkapas ñuqaykinchis celebramunchis mana machayllawan riki pero huqlarkunapiq sigisallankupuna cervezankuwan ima ñuqapas qayninpalla rikuramuni callepi tomapusqaku karan ankilaruchanman churarurkunku Virgen del Carmen imaginñanta nasachip cervezata tomapusqaku karan tusuyispa waynuchakunapi ima entonces waykuna panaykuna chita ñuqa diferenteta respetasunchis kay imagen sagradata manan mamanchis Virgen Mariachu kasha no imagen foto iminan papas mamas fotontapas respetanchis aqnata fotontapas sagrado hasta consagrasqa o sino suma bendecidos kashan padrenchis suamas mana cualquier imagen bastaqchu kashan entonces respetasun hinaspa kananchis chikan celoso padrikunapas catequistakunapas mana aqnata comunta kacharinanchishchu entonces waykuna panaykuna anchillan recomendación porque manan chayqa allinchukaman mamanchis phiñakunman acaso a ver imageninta apakachaysunmantaq y hanaq pachamanta con mamanchis qhawamaysunman y imintata qhawayawasunpastaq no iminta kaykunar burlakuanchu nispachinanqari chayqa waykuna panaykuna chichillanqa recomendación kusa turay Valentin kusa allintapun ninki chaytaqa porque ñuqapas anchanta rikushan manan chayman turaykuna ñañaykuna ninchishchu amaña machankishñachu amaña tusunkishñachu nispan prohibiyamusha nispachu sino kayqa tusuyta munanchis tumakuyta munanchis chayqa ama lugar sagradopiqa ruwasunchu no ama anki imagininchiskuna ñawpanpichu ruwasunchis sino aswanpas maypin lugarnin chaypi riki mana riki ñuqa riki kamaypatapi na tusupuymanchu takipuymanchu riki sino kayqa uqlarupi riki kan riki porque si kamaypatapi tusuyman saltakachayman chayqa ima pasanman
kama hay con manjere entonces urmaya pon manjaka a veces no hay no anchina hina rik mana rik mijona waykos kan ocupa umaitaps ñach'akuy mancha porque si no hay kurapo man chukcharik entonces ankena no kanchispas ki kunaps ruanans kashan may pin lugar nin chip lugar nin rik imagen sagrado con ladon peka respeto kachun ya entonces mana chevan sino tu si kunaps kama mari kaskon kayaktapi tu si pskame pero tú son cuya normal como debe ser pero chay manta guasingo maripungucha o no sé chay pekapon pero lo más bonito es que no hay cero alcohol no entonces chita más no kanskati que está con apas promovenantes no chita ya na pakunantes chita nespa hakuya kunan ka dios pecha na takyon haiku son si na pairugos nya pasta ka sapuko tiniwango mana na pay mangicho mana na pay mangicho maita ya napaykuyma sutimanta suti pero ichaqa aswanpas nuqakalpan charikichis gracias uyarimusqaykismanta tiempoyki churasqaykismanta pero kay rimayniku qankunas ruwaynikichispi rikuchikuchu chaytanis napakunchis comunidad de Mant'uq llallaqtaypi hermana Vicentina Pilco hinallataq rik qosanpaq rik napaykullanchistaq rik paykunamanqa uyariamsi aykiman napaymankichu nispa gracias y hinallataq rik waq llaqtakunapipas uyarimankichis gracias napaykamikichis Ayacucho Huancavelica, Punulla Hap'imantapas Padre José Ángel, paypis riknimarik, napay kamankianespa. Chayqa napay kuykachun qankunapaq turaykuninaykuna kunankashaykuriki curso de catequesis, kayninchik p'unchik kamsharayku, Akumayo llaqtapi, llaqta masinchiskuna iñaq masinchiskuna puriamsqaku kay decanatura de Akumayopi pero kashallantaqmi rik curso de catequesis kay escuela catequesis ruralpi chaypipas kashallaykutaqa kay decanatura de Quispi kanchiwan rik wakinqa cercanokunapas tiramusqaku paykunapiqpas napaykachun chaypin kunan p'unchaw karishayku cursopi tukuyapunqa chawpa p'unchawta y chaynay kashan chay kaqtinqa turaykuninaykuna kaypiña Dios yupaychana taki Dios yayayaymin waqyakamu warqa anchamunaku hukuyakusunqunwan munaku Dios ilayqa cruzpin bañurqa asanchita ñakarispata qhispichiwarqa munaku Dios ilayqa cruzpin bañurqa asanchita ñakarispata qhispichiwarqa Chichus no caring mana yupe chayman Dios no katan amona kuwaserte Ancha kato soqoywanmi Dios ta yupe chani Kawaten qaykuna matapas qhispis qakanayqa Ancha kato soqoywanmi Dios ta yupe chani Kawaten qaykuna matapas qhispis qakanayqa Dios takay pachaman churinta kachamorqa mana runakunata kuchachananpaq ashwanmi runakunata qhispichinanpaq te lo dice Huellas de Cristo en la parroquia San Juan Bautista Chayabamba que suene ese requinto de Felipe Cuno damos ese segundo requinto y San Alfredo Dios yayayaymin waqyakamu warqa anchamunaku hukuyakusunqunwan munaku Dios nilayqa cruzpin wañurqa asanchita ñakarispata qhispichiwarqa munaku Dios nilayqa cruzpin wañurqa asanchita
purinaypaq hamunakuñiki nuqallawan akusisqallaña kawsanaypaq Diosniy kaypi llank'asyanin ñiqanwan akusqa purinaypaq hamunakuñiki nuqallawan akusisqallaña kawsanaypaq Diosniy kaypi llank'asyanin qamtan alabaspa ñawpaqllaman purinaypaq Gracias Dios mío Vamos hermana María Cuno a seguir adelante Añaña wayqikuna panaykuna sumaqpunin kasqa kay misk'i alabanzakuna taytanchisman alabanzakuna siempre iminariki Salmo 50 punin tukanakunawan takinakunawan tusunakunawan taytanchista hatunchananchis porque kawsayniyuq kashanchis pay kamawaranchis vidata kawsayta quwansa wayqikuna panaykuna chayqa munayta punin kusirirkunchis wasinchispipas wakinqa munaspa tusuyurkullasunmaya wayqikuna panaykuna chayna kaqtinqa kunanqa charamun Dios taytanchispaq simin kichananchis kunan p'unchi Dios taytanchis munaychata rimay wasunchis kunan kicharisha wakinkuna katikistakuna qankunapas anutaykuychis k'illin sachillawanpas ankisha anutaykunchis imachillawanpas rumchayllapipas qillqarunchis wayqikuna panaykuna ama hina panachay ima lecturan kashan kay willapay ama hina Kusa turacha Valentín hinallataq turanchis Luis Miguel riki paypas maymunayta riki kaypi compañerishanchis chayqa riki turaykuna ya qankunas qhawaychis llukuta entonces risunchis Evangelio San Lucas riki hatun t'aqaynimi kasiyan chunka huchuy t'aqaynintaqmi kasiyan 15 chunka pusaqniyuqmanta maykama hasta tawa chunka iskayniyuqkama riki chayqa ñawincharusunchis yachu listo ña kankis qankunaspas ya listo qhawaychis entonces kaynata Kaymi Evangelio San Lucaspa qillqasqan willarikuy qampaq gloria kachun chayñan risqankupin Jesus haykurqan huk taqsa llaqtachaman chaypin huk warmi Marta sutiyuq wasinman payta pusarqan paypa ñañanmi karqan María sutiyuq paymi Jesuspa chakinman tiyaykuspa paypa siminkunata uyarispa karqan chaykamataqmi Martañataq ashka ruwanankunawan atipachirkusharqanña chayraykun Jesusman achuykuspa nirqan Tayta manachu qanta imapas qukusunki khaynaña ruwayniykuna pas chawpinpi kaqti chay ñañay sapallayta qhawawaqtinpas manachu qantaqa imapas qukusunki nispa niyapayman yanapaykuwananpaq ichaqa Jesus payman kutichirqan kayta nispa Marta Marta qanqa ruwaynikikunawan ñit'isqañan kashanki afanasqa manan hawkachu kashanki allilla rimaypiqa hukllan chaniyuq chaytan María aklakurqan chayri manan paymanta qichusqachu kanqa kaymi Diosninchispa rimarisqan simi qampaq gloria kachun apu Jesucristo kusa turaykunañaykuna chay hinariki uyarirunchis kunanqa ishkaymanta maymunayta pikuna turay Luis Miguel tapuykuyta munayki Jesus taytanchis maytan haykurqan A ver, huk llaqtaman haykurqan huch'uy huch'uy llaqtachaman a ver haykurqan visitaq na Marta y María iskay hermanakuna karanku riki Marta rik Mariata kallan oya ñañantin karanku entonces Jesus chaypo asenta visitaruran rik ratullarik visitaruran y chaypi qhawanchis
María o Marta. María ri qasillachi turaygasqa. Ari panay nan a ver Dios taytanchis pa simintaya payqa allinta uyarisqa niki chakin pa ñawpampi tiaros parikinispa qillqa rimariwashanchis riqimiruwashanchis. Y Marta ri turay. Marta qalluya imimata ruayta riki wichayman urayman riki mina campopiqa riki imatapas na visita kaqtan wichayman urayman riki pawakachanku anchina riki payqa afanasqa riki purisharqan. Chaymantataq riki qhakuyta qallarin Jesus mariki. Chay ñañayta manachu nillawaqpis yanapawanman imaymana ruraykunapas chaypi qasi tiyashan nispa. Chaypi imanirqan Jesus? A ver, nishutan afanakunki imana ruwaykunapi nispan riki Jesucristo taytanchis kutichirqan riki huk ruwayllan allinqa nispa Dios taytanchispa simin uyari nikunmancha huk palabrapiqa riki. Chaytan María aqllakun nispa riki. Entonces, turaykuni ñaykuna chimantaykunanqa Martamantawan Mariamantawan riki imaynas ruwayninku kasyan. Imatas nuqanchista nirwanchis Jesucristo taytanchis, Marta hinachu María hinachu kasunman o ishkiyninku hinachu kasunman anchita yacharrusunchis. Chayta nispa riki hakuya astawan matipamunanchispaq Dios yupaychana takita uyarisunchis. Kaymi programaykichis Katikisakuna Rimaynin. Arriba las manos, dando palmas al Señor. Arriba las manos, dando palmas al Señor. Satanás santo, te alabaré, Señor Jesús. 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 Maqueta parezca, Dios de tus patas lejos. Maqueta parezca, Dios de tus patas lejos. Satas maquitas para alabarte, Señor Dios mío. Satas maquitas para yupaychayki, Señor Jesús. Satas maquitas para alabarte, Señor Dios mío. Satas maquitas para yupaychayki, Señor Jesús. Maqueta parezca, mama tus patas lejos. Maqueta parezca, mama tus patas lejos. Satas maquitas para alabarte, madre mía. Satas maquitas para alabarte, Diosita mamá. Satas maquitas para alabarte, madre mía. Satas maquitas para yupaychayki, Diosita mamá. Maqueta parezca, mama tus patas lejos. Maqueta parezca, mama tus patas lejos. Satas maquitas para alabarte, madre mía. Satas maquitas para yupaychayki, Diosita mamá. Satas maquitas para alabarte, madre mía. Satas maquitas para yupaychayki, Diosita mamá. Kusa turaykuna ñañaykuna ari chirchapi chirikamshachi sumaqchata nuqapas p'isturakamurani chirchayka atirwanqa nispa turaykunapas ch'ulchankuna sumaq churakunku porque chirikamsiaña p'istukunapuni kasyan allinta ama achiu nispachi purishankichis ya
sino siempre cuidakunanchis noqallanchistaqman cuidakushanchikchu entonces chaymantata niswanchis ay taytay señor castigay washan fiesta kashanchis mana noqanchis cuidakunanchis ya chayta nispa ari sumaqta riki ñawinchamusharanchis kay evangelio San Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42 nisqamanta maymunayta yachasharanchis pimanta Marta mantawa María mantawa ari Jesús taytanchis haykuywan wasinta hinaspa riki María qariki uyariq tukunrik Dios Señor Jesús rimapayaqtin pero Marta aswanpis riki raq chaq nispa riki mankakunata rimarispa ruwayta qallarin entonces mana uyarinanpaqpas tiempo kapunchu pero Jesús niriki Marta ama afanakuychu imanaqtinchik hina kanki uyariwallankimanpis riki kanqa afanasqalla kashanki nispa riki chayqa riki allinmi uyariwasqan chaynan churakuna Jesús rimapayaqtinqa chayqa huklataqmi riki ruwaynikis kanan chayqa allinta aklakurkan María nispa riki chay yakunanqa min k'aykusunchis riki turachanchis Valentin turay Valentin manachu astawan nuqaykuta rimapaywankikuma imatan yacharichiwasunmanki evangelio turay Valentin qampa kay micrófonokuna. Gracias, hermana. Entonces, chipin riki munayta newashanchis Dios aytanchispaq simin iglesianchis ahnatapuni yachawansi waykunapunaykuna ishkiñintapuni nuqanchis ruwashananchis kaman claro más allinchapunaqa kashan mayqantaq anki nuqanchis mañakunanchis Diosman k'ashkakunanchis payman achuykunanchis chía kashan más mejor waykunapunaykuna sichus nuqanchis solamente llank'allasunman Marta hina a ver claro Marta chimna claro Marta hina riki nuqanchis chiqaqta apanakullasunman chayqa mana allinchu kanman nuqapas experienciaypaq rikulanipuna encuentrokunata hay veces nuqanchis organizanchis waykunapunaykuna no organizanchis nuqanchis mañakunchis misata nuqanchis imatapas ruranchis hay veces catequista hina waykunapunaykuna apanta atendita munanchis runamasinchis vistamaqninchista pero waykunapunaykuna chaypi nuqa rikulanipuna waykinchikuna catequistakunata siempre ocupasqata mana uyarishankuchu kay taytanchis sementa encuentrokunapaq apanta tirakachayashanku y igualta no entendichiku y además huk experiencia kunan pasaruanqa ñinpachalla igual nuqaykupas explicasharayku munayta matrimonio mandapas munayta imakunamandapas pero payqa cocinapi kayamshara y justo kuna actual mana pay uyarinchu huk mensajeta hinaspa huk niraytman huk laruman k'ira kapshan waykunapunaykuna anchanan pasawanchis entonces sichus nuqanchis organizanchis chaypas yaqasuna kaman importante Dios taytanchis rimashanku chayqa uyariramauna kaman t'impushanankama o manka t'impushanankama no sé apagar ruapas ankishat uyarikamusumanka anchanapunasuna allin kama porque chaykunapi waykunapunaykuna a veces wakinninchis mana uyarishanchikchu wakinchistaq uyarikushanchis entonces allimi kaman taytanchis sementa uyarikusuma encuentrokunapipas mana aqna mijuraqchu riki importante primero kaman ashwanpas chikanta pisimijunalla ankisha qoqawata aparikuspallapis encuentromanqa risuma porque o cursumanpas maypipas no mana waykinkunaqa nishtaq hay veces priorizanchis kay logística parteta no faltanqachu kay imachu faltanqapas saqayna kayna pero yachananchis cristianokuna yachananchis llapanchis yaqasuna kunanmantasuna qallarisuma inkinata aschikallanta nuqanchis kaypi llakirikunanchis kay mijuna partikunapipas mana nishutachu no porque qhawarichis Martaqa chaypiya aphanta no siempre kampuna aqna señorakuna nuq rikulanipuna hermanakunata charuyku wasita chayqa aphanta aphanakun a ver imata waykurukusuna saqaynan kayna tirakachan y hay veces piñarikun irqintapas apami aqnata entonces extremoman hay veces pasaypunchis o sea allinya ruway pero mana nuqanchis extremoman pasasunmanchu ashwanpas waykunapunaykuna allinyar chay ruwayninchis atendiyninchis kashan nimpunariki iglesianchispas la fe y la obra o sea nuqanchis iñinchis inillanchis Diosninchaspi chayqa mana allinllataqchu kanman sino que munakunallanchis runamasinchiktapas waqchakunamanpas yanapaynanchis imallatapas t'antallatapas aparunanchis quluqchayllatapas quyunanchis viudakunaman huérfanokunaman anchikunapiña kashllantaq iñiqpaqpas entonces waykunapunaykuna qay domingopas kay samaritano parábola de samaritano munayta rikis huk samaritano atendiyusqa karan runamasinta chay nishumanpas suwakuna anasqanta rik hampispa aparusqa wasiman a ver
cuidaypaisnes para que runatnas. Entonces waykuna panaykuna anchina iñiñinchis kaqtinqa ruwanchis ishki ladonta mana waykuna panaykuna Marta hinallachu ocupakunchis negociokunallapichu imachu apanakunchis kay vidapiqa ashwanpas siempre misapaq kashanpun tiempo anchipuna alli waykuna panaykuna chaymi nin Jesús taytanchikqa huk kusallan importante chaytan María akllakun uyariwashami tiyashami ñawpaqiypi nispa. Entonces payqa waykuna panaykuna Mariaqa tiyakushasqa karan chakinpi, ¿no? Confianzawan uyarisasqa taytanchista hinaspa chiysi mas allin kashan. Entonces waykuna panaykuna chiwanchu manayam nisunman chiyllapunin importante nispaqa sino que kashanya siempre obra y fe ishkinin tapunar waykuna panaykuna nuqanchis ruwananchis. Entonces waykuna panaykuna sichus nuqanchis negocianchis kashan, sichus nuqanchis chakranchis kashan, sichus uywanchis kashan watayros uywatapas negocianchis q'arospa huk ratullaqa huk horallaqa misaman haku rirusunchis llapanchis. Porque wakin distritukunapi wakin llaqtakunapi domingomi apanta ruwanku mercadota lleno mercado y mana ponen perderuykimanchu nispaninchis. Pero a ver, una horita nomás wesq'ari wayqipanay. Y más tarde kunan waykuna panaykuna runakunatapas animarimunqa tiendakima hamunanpaq porque mana Dios taytanchis qunqasunkichu. Hay veces qanlla mana confiakushankichu. Hay veces ninki a ver huk hora mana wisq'aruqsiqa yaqapascha perderosa huk centavota o ishki centavota ninki pero ashwanpas Dios taytanchis rikushasunki sunqukita. Entonces huk horachalla wisq'aruy a ver. Entonces chayqa nish importante waykuna panaykuna kashan huk compromiso no porque yachanchismi sichurik mana misamarinchikqa mana allintachu rurashanchis yanqapaqmi kay iminan campanapi ch'usaq sunqulla tanlan hina nin anchinallañ kashanchis ch'usaqlla waykuna panaykuna y ninchisrataqmi nuqanchis iñinchispas manataq misamarinchik chayqa mana allinchu kama. Entonces misa man riqqa kashan taytanchiswan tupay, taytanchiswan rimay, taytanchista uyariy, taytanchista contemplay iminan Santo Cura de Ars waykuna panaykuna willasakis Santo Cura de Ars karan huk padre confesaran chay qaqta runakunata hinaspan paysi chay contemplar imataq contemplayri manasha imatapas ninchu, no manasha imatapas rimanchu chay Santo Cura de Ars simplemente qhawallansha taytanchispaq kay consagrasqa t'anta kashan anchatasha t'antata qhawan eucaristiata y tapuyunkusha runakunaqa imatataq qhawashankiri nispashanin chayqa angeqa Santo Cura de Ars kashasqa. Entonces qhawallashasqasha Santo Cura de Ars hinaspasha tapuyuqtinku nin imatataq mañaykushankiri nispacha ninkuchayqa payqa ninsha taytanchis qhawamushawan nuqapas qhawashanis qhawanakushayku anchillan waykuna panaykuna contemplación, ¿no? O sea chaypi taytanchis qhawaykushawanchis misapipas huk parte Papa Francisco niran misapisha nishot runa puño, no sé, imagten no entienden de acción psicológicamente sentikun algo seguro, ¿no? Seguro sentikun mana imaps samunga ni swaps maps porque estamos todos como cristianos gente, entonces seguro sentikun nas cuerpos sienten anchi seguridad, entonces manat ima peligro cancho ni imaps to hamshan man ni guerraps uerikshan cheqa seguro sentikun y mana ya quips cancho, entonces chip sentikun nas puño rapons, ¿no? Chita Papa Francisco niran ari capillabes misabes puñunoit atsumam con tal que taytanchis hamshain kinas punen chipi taytanchis qhawashasun kinas punen puñuqtapas qhawashasunkia iminan qanpas wawayki puñuronchaqa qhawayanki uyachanta puñusqanta ñushnusqanta ñus nispa puñu erqagrayki utaq wakin qarqachinataq qarqanpasqa, ¿no? Pero waykuna panaykuna taytanchis qhawashawanchis iminata nuqanchis munankusqanchis wawanchis qhawanchis aqnata. Entonces waykuna panaykuna siempre tiempochata hap'iykusunpuni taytanchisman achuykunanchis. Chayllata nuqapas rimayriminkichis kunanqa hermanunchikkunallataq rimaywasunchis waykuna panaykuna hermana Rosemary kaypiña micrófono. Kusa turay Valentin allimpuni kay rimariniykimanta y justo rimasqaykina Regio Ramón Ponereki. Qué coincidencia, pero bueno, turay Luis Miguel qamsa matipayruya kay rimnanchismi yachachikininchis imata yachachiwasunman kay evangelio chita. Ari panay Rosita a ver nuqapas yacha kay evangelio yacharchimanchis a ver iske realidad ta iglesianchis uhupi imachus kanriki parte consagrado
dentro de la iglesia, ¿no? Yapan hermanakuna con vida contemplativa ni con riki, paikuna riki Dios taitanchis manta mañakushanku, mi iglesia pues riki, una parte de la iglesia dice, no, es el pulmón que los contemplativos que hacen de la iglesia, ¿no? Paikuna riki sapa ratu yang mañakushanku tutamantan kuskan punchaita entre tiempo entero pe mañakushallanku paikuna riki entero tercemuyon tiempo a ver carishan riki monjekuna paikuna riki mañakuskuna chaymi huk parte de la vida iglesia riki chayman parte de la iglesia pero huk parte taqmi kallantaj nuqanchis riki casadokuna o imimana llank'aypi kanchis catequistakuna imimanapi llank'anchis riki paykuna kallanchistaq vida activa ni con Jairiki, paiguna interupe purishanku. Entonces, chaya complementa con que iglesia anchis, porque si churiki, ruay kama riki, minan, Valentín Valentín, rimamusiara anchina riki, mina, ruay kama jaka, pues, manaya desequilibrio vida anchis, ruay mariposoma, entonces, como el Papa Francisco Ningriki, ONG hinaman tokupusoma riki. Ajá, en aspa riki, mananya riki, na es un mancho riki, iñinich, apasa chinkapuma riki, pero no canchisca equilibran ansia vidanchista. Manaya ruaya mancho rinanches, sino que mañacuimampas rinanches. Dios taitanchis basimin tapas uyarech rinanches. Ni nos canjena riki domingoncona, o entre tiempo o aquí en tiempo y kiskan jaka adoración con aquí en parroquia kuna bebskan riki chay kunaman puririna chis riki naspa chaynaya iglesia anchis perik chay iskay causa y vida kan riki contemplativo kuna maña kushanku sapap unchay riki sicho riki paykuna mana mañari punkumancho nin wakin santo kuna nin riki chaynata nin riki sichus paykuna mana maña kunkumancho chayqa mana mañari pasun mancho no canchis riki chayqa a veces naya kanma y mi mana kunaman urmasuman porque manaya sagraqa pues nallachu riki qasichu por eso sino que tentación riki no canchis más fuerte amor son manata pipis maña pasun mancho chayqa pues tentación con y mi mana urmaison mana allin ñampichu por eso mariki chaya paykunapas allin nata ruanku que iglesia antes ocupe mana wakian kaninku ay kaykunaqa pérdida de tiempo ya nespa riki ninku riki no kaskata uyarini riki ninku riki mana tiempo perdido chaykunaqa chaypi wesqakunku inas mana imatapas ruankuchu nespa riki entre católicos hay eso también ninku riki no kata uyarchanku es kaykunaqa mana wesqasqakanku nespa pero paykuna riki vida importante torashanku. ¿Por qué? Porque maña pacientes no canchis pagriki. Causa evidencias maña nallapaksu, sacerdote kun nallapaksu, llapanku paja paykuna maña pacientes toda la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Como un sostén de la iglesia que es columna, ¿no? Que una de las partes que es, ¿no? de la iglesia, por eso la iglesia también le llama pulmón, ¿no? Como una parte, ¿no? Entonces chaya rimari riki chay manta pues jojo ya chachikuita pues a ver no kawari misharani ñaw pakaj periki nin riki Jesucristo taitanchista chaskirin chay skeni ñañantinkuna riki imanataq a veces padrikuna riki intirupi kashanku kunan riki hinaspa puririnku intero llaqtakunaman misaruwa hamunku a veces mana chaskirinkuchu wakinqa riki padrikunata rimayllapaq riki valinku riki a veces kaykunaqa kayma hamunqa hayma riki pero imaynataq nuqanchis kanan nuqanchis cristiano católico riki kanan vidanchis sichus riki padrikuna riki hamurin llaqtanchisman ocasión llaqtanchispi chaypi parroquiapi chayqa nuqanchispis haywarinanchis huk t'aqa rimaypi Jesucristo taytanchis nin riki pikunachus qankunata chaskirisunkichis chayqa nuqatan chaskiwasyanku nispa riki nin riki San Mateo 10 entre 40 y 41 creo que es más o menos chaypi nishan riki chaynata riki chaya nuqanchispas sacerdotekuna interopi misionerokuna hamun chaypas chaskirinanchis munayta atendirinanchis chiri unollatapas haywarinanchis chaya nin riki nuqatan qankuna chayta ruwankichis huk siervoyta chayqa nuqatan ruwashankichis nispa anchitaya chaypis riki kaypi riki hermanakuna riki chaskirinku Jesucristo taytanchista atendirinku anchitaya nuqanchistapas yacharichwashanchis riki chayllan Panay, a ver, Nakama, a ver, Matabancho, Rimarimuy Kashan. Cosa, Turay, Luis Miguel, Hinayata, Turay, Valentín, Maimonete, Achirichuanks, no Catapsrek,
hat chaqtaran kharchanks ñawit porque ishki kashankipi no rimakusha no la fe y la obra no kushkamanta iñiypas ruwaypas ichayta hasta nuqas matiparimusum yaqacha Dios yupaychantakiwan haykuyurusuma ichayman nuqa tukuyampusaq ichaymanta mink'arkiykuna kasyan y siempre ñawpaqllamanpuni iñaq masiykuna puririsunchis Dios ninchista ñawpaqman churarisunchis iñiyninchista ñawpaqta ichaymantaña ruwaqpas phawarirusunchis ya chay hina kaqtinqa usqhaylla churaymuychis kay Dios yupaychana takita. Cuando yo tengo problemas, levantando mis manos, le alabo al Señor. Cuando yo tengo problemas, levantando mis manos, le alabo al Señor. Levanta tu mano y alábale. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. 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 Cuando yo tengo problemas, levanto mi mano y te alabo, Señor, porque tú conoces mis problemas. Y alábale, adora, y alaba, y adórale. Y vamos alabándole, y vamos adorando, y vamos alabando, y vamos adorándole. Manitos arriba, Solo para Cristo, manitos arriba, solo para Cristo, solo para Cristo y María. Cuando yo estoy enfermo, levantando mis manos, le alabo al Señor. Cuando yo estoy enfermo, levantando mis manos, le alabo al Señor. Levanta tu mano y alábale. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. 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 Oh mi Dios, cuán grande eres y maravilloso. Kusa traykuna ñañaykuna chaypi ñariki Dios yupaychana takipas hinanqa riki kunanqa kay parte última parte piñaygasyanchis programanchis riki tukuyapunanpaq chay hinaqa ari yachachikuykunapas kasyanpunia yacharinanchis turay ñañay naqa rimusqayku hina iskaynin turanchiskuna nimanchis riki iñiypas ruwaywan kushkan kashana manan ruwallasunmanchu nitaqmi ni iñillasunmanchis ruwallasunchis chayqa anchi hatun yanapachikuqkuna ONG kanman riki anchi hina ruwayllaman dedicakapsuma entonces iñiyninchis chinkarichipsuma ya chayqa ari kasyan nuqanchis catequistakunapaqpas ruwariyninchispi kay puririnchispi kasyanña kay yachachikuy may munaytaraq no hinallataq iñiqninchikkunapaqpas yachachikuy kasillanpuni ima kasyan wasipi no wasimanta qallarispa ima truanchis nuqanchis a veces riki ocupaska ishanchis limpio kananmanta wayk'urushanamanta animalninchikkunata riki cuidayushanamanta o qarayramshanamanta watayramshanamanta pero ichaqa qunqarapunchis chay afanakusqanpi imata mañakuyta ichaymanta misatapas pasarachipunchis no ujiata wichaymarqa qatirushanchis chaykama riki carrupis o taqs imapis riki motopas o carrukunapas riki llaqtamarin chaypi saqi apanchis ichayqa ninchis riki hinachari kanqa riki mana aypaymanñanchis misa aswanpas rantikuqlanchis pasasaq riki nispa aqnata nishallanchistaq chaymi niwanchis Jesús ima nispa ruwaychis cosaskunata pero ama nuqamantaqa qunqawaychischu ama qunqawaychischu nispa niwanchis paypuna no chaya ruwashanataq pero yuyarishanataq paytapas oracionninchikwan y importante nuqanchis cristianukuna ima santa misaman tiempochata churarinanchispuni ya chaymanta kasqan wasipi chay riki kunan pasarisunman kay llaqtanchis ujupiñataq no nuqanchis catequista kayninchispi otaq iñiq kayninchispi nuqanchis
fiesta patronal chiyamuqtin imata ruwanchis. Patronal kaqtin afanakunchis imaymana ruwaypi, no? Y chaymanta q'ipiysikllanchiktaqa cruztapas afanta utaqchis riki ima hinkunatapas riki halluqsimun procesiónpi chayqa apantaraq chayratupaqqa q'ipirisikunchis. Chayratallapaqña huñunayrakamunchispis, no? Purinanchiskama o fotota urqukunanchis raykullaña, no? Pero ichaqa misapaqtaqmi mana chiyamunchischu. Utaqchus tardiaykapunchis, pero mana Dios ninchis simientaqa uyariruranchikchu. Chaypas manan allinchu kashanman nuqanchispaq, no? Porque Jesús qariki nuqanchiktaqa yachachiwanchis risakuyta, hina qariki iglesia ujupi lo más principal tupanchis paywan kushkapuni. Sichis mana tuparanchikqa mashki ashkhataña afanas qariki p'achakunatapish churaysun mamachamapas utaqchis riki cruztapas q'ipiriskun procesión purisun chayqa manay chaninmantachu kanman, no? Chaymi ni Jesús imata niwanchis, no? Ruwayta munanki chayqa uyariway allinta imaynan María nuqata uyariwarqa hina, no? Anchinata uyarinanchis. Sichis nuqanchis fiestanchis patronalkuna participayta munanchis procesiónkunapi llapanta ruwayta munanchis chayqa primertaqa misapi allinta uyarinanchis kanqa payta imata niwanchis. Chay misamanqa primertaraq chiyananchis kashan. Chaymanta nuqanchis como catequistas imakuna kashallantaq, no? Ruwananchis. A veces nuqanchis rimayamshanchis kaynatan kawsanaykichis, kaytan ruwanaykichis nispa, no? O fiestakuna preparanapaq ima chayta afanayshanchis catequista kayninchis, pero nuqanchis imata ruwananchis como catequista runa masinchikkunaman rimapaynanchispaqpas mañakuywanraq Espíritu Santuta ima qallarinanchis kashan. Y chaymanta mana chayllaraqchu kashan, sino preparakunanchis kashan mas antesta, no? A veces no nuqaqa yachaniña yachaniñataq chayqa facilta ruwaramusaq nispa saqirispanchis chayta preparaciones saqirispanchis apanta nuqanchis winakusillanchistaq chaykunaman. Chaykunapas mana kananchis, sino como catequistas nuqanchis primerotaqa siempre mañakuywan y iñiqkunapas qankunaspas siempre mañakuywanraq imatapas qallarinanchis kashan y chaymantaña ima ruwaykunatapas ruwananchis kashan. Chayta nispayari kunanqa ripunanchis q'asapatamañataq chiyaykamunchis kay programanchis catequistakunaq rimayni urqunta q'asanta qankunas chiyarimuran, pero ichaqa tukyapunanchispaq chaymanta mink'akuyninchispaq o mink'ayrukusaraq, ya ñawpaqta ya chaymanta tukyarapunanchispaq. Chay hina kaqtinqa ari cursonchiskunapas aparikushan maymunayta kay decanaturanchikunapi hinallataq llaqtanchikkunapi chaypaqa purimunaykis kanqa ama ya nuqanchispis a veces conformakunchis kayllatan munani manan chaytaqa nispa o ña nuqa catequistaña kani yacharuniña ñawpaq yachachiwaranku kaynata y entonces ña yachaniña imamanña rima nispachis, sino queqa siempre actualizakunancispuni kashan riki imaninku riki computadora lagiarakapun chayqa riki colgarakapun chayqa imata ruanchis turay Miguel? Reinicianchis. Reinicianchis y chaymanta riki anchinata nuqanchispis riki reiniciakunanchis kashan yapamanta alimintakunallanchis kashan uq musuqkunawanpis riki chifchanchis memoriachanchisman churachikunallanchis kashan nakunatapas yuyaychakunatapas riki mana kaqllapichu wisq'as kashananchis anchinapaqa kay cursonchiskunapis kashan mana catequistakunallapaq sino llapan yachaqkunapaq, no? Y mas munayta yachanku Bibliapi astawan qhawarinchis chayqa astawan iñayninchispis wiñari. Chayta nispa ari mink'akuykasyan kay decanatura de kispi kanchis ña kunan kashanchis ña hinaqa riki agosto killapaqmi mink'arikushanchis kay 2 y 3 de agosto kashan curso de catequesis maypi kay decanatura de Calca, distrito de Lamay, parroquia de Lamaypi parimusunchis turaykuna ñañaykuna chayma puririmunaykichis mana solamente riki aqnallachu puririmaykis asun ch'usaqmaykillachis sino que apamunaykis kanqa Dios ninchispis simenta Bibliata chaymanta takinakunata devocionarionchiskunata, no? Y rosariokunatapas aparikamunaykis porque siempre aqnallapuni mana armanta runakunaqa purimushanku, no? Chiraqna shaku ay qunqayamusqanis kunanmanta pacha alistakuykis
apamuis, ¿no? Alienta. Y tu kajkunap siempre apamuis guitarra ña kajtiña, bandurria ña kaspaña, llapan instrumentota apamuichis y tu kasonchis takisunchis Diosinchistapis yupaychillasunchis taq, ¿no? Y chaymanta kasillantaq 9 y 10 yaqachusna a 9 de agosto kashayku haqay Pitumarca llaqtapi qankunaspas diócesis de Sicuani puririmuychis ya llapan aledaños kashankichis Pitumarca llaqtaman, ¿no? Chaymanta kashallanqataq 16 17 de agosto Paruru llaqtapaqmi kasyanqa kay curso de catequesis pero ichaqa aswanpas mink'akuy kashallantaqmi riki musuq San Padrecuna riki ordenakunqaku turay ñañay 16 de agostota chaypaqa purimunanchis kashan o mañakunanchis kashan mana purimuspaqa musuq padrinchikuna riki 15 padrecuna riki ordenaykapunqaku y musuq diaconokunapis kashan padrecuna riki ordenakapunqaku hermano Roger hinallataq hermano Wilber hermano Max Quinsanten hermanonchikuna padreman kunanqa chiyaypunqaku entonces paykunapaqpas mañakunanchis kashan y musuq diaconokuna kay ñanman seminaristanchiskuna churarikunku chayqa mañakunanchis kashan paykunapaqpas y chaykuna mink'akuykuna kashan turaykuna ñañaykuna chaytanespa a ver turay Valentín hinallataq turay Luis Miguel qankunaspas riki despediakapuys kay programas catequistakunaq rimaynin chawpinta y tukuyapunanchispaq turay Luis Miguel últimos mensajes y despediakapuy turay. Osabanay, a ver, no capas añaitan korekichis que hay programa invitarimasqaykismanta y pues chayna Dios taytanchispa siminpi nisqanhina pues kusalla kusikuspalla purirusunchis riki Dios taytanchispa wasinman sapa domingo pisipasiasunpas chawakinqa pisipasiankichispacha animarinakuychis hukuna catequistakuna intirupi neki animarikuychis siempre Dios taytanchispa siminqa ñaw huk kawsaytan riki musuq kawsaytan riki kawsarichuanchis chayta nuqapas valerikamuykichis llapaykichista añaykachun llapaykichisman. Kusa turay Luis Miguel ay chikachan malchas no kashani pero ichaqa qankunas cuidakuychis nuqapas mana cuidakusqaypin khayn unquruni ya chayqa turay Valentín qanpas despediakapuy kay programanchista waykuna panaykuna chayna kaqtinqa ñataq riki tukupi Pachamaña chayaramun chayqa waykuna panaykuna siempre ñawpaqllamanpuni purisunchis llapanchis tanqanakusunchis animanakusunchis hakuchu hermano nespa wasipipis kaqllataq iminan kunan Mariapas taytanchista uyarishan ajna siempre taytanchispa simintapis kichasasunchis wawanchikkunawan ñawincharusunchis yanqallapas Bibliata qhawachiyta yachasunchis wawanchikkunamanpas hinallataq mañakuyta tutaymantakunapas mañarukusunchis huk oracionllatapas mana chaymantachu kasumanrik hay veces p'inqakunchis waykuna panaykuna ama p'inqakusunchu mañakuytapas mikunanchikpas mañakusunchis mana mañakuyta munankichipis cruzchaykullasunpas Señor gracias nes sunqullasunpas nesunpas waykuna panaykuna siempre oración nishu allinpunin kashan imina explicamusqaykuman nemusqaykuman hina oracionwanpunin imapas mana hinaqa imapas kasuman nisharamrik ONG o sino municipio llank'aqkunapas kasuman o estado llank'aqkunapas kasuman aqnaykamanrik allintasha radiopipas rimayshaykuman pero manataq mañakusunmanchu chayqa mana allinchu kamarik chayqa y mintaña rimaysuman chaypas waykuna panaykuna yanqallan kaman kay oración nishu importante kashan mañakunanchis entonces chaymi kasha waykuna panaykuna entonces chaypaq riki invitación chakunata wakichankuna riki manaraqsun pasayaramunchu hermano kirkastan riki kunan 26 de julio risunchis kirkaspi kanqa jornada espiritual parroquia Cristo Peregrino, ¿no? Padre Isaías invité. Chimandata, Hari Padre, Hinayata Reke, hermanas Kona, Shervas Misioneros de los Pobres, Paikunaps, Monahita, Organiza Kamshanko, Cheja, Chimaya Resons, Tutalamanta, a las 8 Cadersons, 8 Taxipian, no Gaps Carrasa, Vaikona Panaikona, Takikondaps, hermanos Abamon, hermanos Gurrioncito Mensajero, Kirkas, ya, Chimandaps Karata, Uma Patalata, Tirerlason, Takei, Viernes Punchet, Tereson, Sinaspa, sábado punche, sábado 27, sábado 26 y domingo 27, chip unche con amonait umapat llaqtapips
taytanchas pasiminti yachariamson curso de formación kashanqa parroquia de Amparais perteneciente Padre Apolo Paibas Hatungarana Paikacho Biblia Kistabs Apamakaminguis cuaderningis ta la obsergunat ama akhnala khamingis waykuna panaykuna ya chipaq summaq palta aña ñaw chipaq chipaq granadilla y mimana o sea yunka fruta chakuna aña ñaw nishtapan antojachan hermano entonces chinagajtenqa huk domingo taño waykuna panaykuna tuparuksonchis rikunaksonchis kay Facebook ujunpipas qillqariyamis waykuna panaykuna nuqaykupas napaykamnaykupa Kusa, Turay Valentín, Hinayata Turay, Luis Miguel, Ricky Maymara, Akakson Srik Turay, Cancha Ricky Kushkan, Maringri, no Kaigot Kushkan, Yazakutrik, Kushkamanda, por eso entonces, Hina Gashan, que actividades con APAS y Maimoneta. Me alegra mucho que se tomen entusiasmo y fuerza siempre para todos ustedes, ¿no? Ánimo, hermanos, a seguir trabajando en la viña del Señor. Chaitanes, para que tú que absonjes, Colanan, Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, Sotimpi, Hinata, Cachun, Jesús. Tu pananchis kama.